Mpendwa msikilizaji, habari, karibu. Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za asubuhi, habari za mchana, au habari za jioni, bitewe n'aho uherereye. Karibu tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu kigamije kwigisha igiswahili. Ni kuri Kwizera Ildefonse Official. Uraza kuryoherwa mu giswahili, mu rurimi rw'igiswahili twaguteguriye. Uyu munsi turaza kureba musamiati. Ubushize twaganiriye kuri maamkizi, indamukanyo, gusuhuzanya. Ese mu gitondo ni gute nasuhuza umuntu? Ni gute nasuhuza umuntu saa sita? Ni gute nasuhuza umuntu ku mugoroba? Habari za asubuhi mu gitondo, habari za jioni ku mugoroba. Uyu munsi turareba musamiati. Musamiati ni ukuvuga iki? New words, mu Cyongereza new words, vocabulary, amagambo mashya. Musamiati, amagambo akomeye ayo utaruzi. Uyu munsi amwe namwe urayasobanukirwa, kandi uko tuzakomeza kujya mbere uzagenda urushaho kumenya. Dukurikire kuri Kwizera Ildefonse Official, maze urushaho kumenya igiswahili, ururimi rwiza cyane ushobora kwifashisha ugakoresha mu buzima bwa buri munsi, muri business, mu kuganira n'abandi. Ni ururimi rukenewe cyane muri East Africa n'ahandi hose hirya no hino ushobora kurukoresha ku isi. Musamiati, urugero iyo mvuze ngo pole, umuntu ashobora kugira ikibazo agasitara ukamubwira ngo pole. Ashobora kugira ikindi kibazo, ibyago, ukamubwira ngo pole. Musamiati, neno la kumuturiza mtu katika shida, ni ijambo ukoresha wihanganisha umuntu ufite ikibazo runaka. Hakaza rero irindi jambo rinyuranye n'iryo, ushobora kuvuga ngo hongera. Iryo ni ijambo ry'ikinyuranyo cya pole. Pole ni igihe umuntu afite ikibazo, ariko ubaye uri gushimira umuntu ushobora gukoresha hongera, cyangwa se kumutera umwete. Hongera, kumugaragariza kumwishimiye ku byo yaba yagezeho, ushobora kuvuga ngo hongera. Urugero, hongera kwa kupata mtoto. Hongera kwa kupata mtoto. Ugasubiza ngo asante. Niba babikubwiye uravuga ngo asante. Asante ushobora kuvuga ngo asanteni mu buryo bwo gushyira iri jambo mu bwinshi. Hongera bisobanura iki? Reka tubivuge mu Kiswahili. Neno la kuonyesha furaha kwa mafaniko ya mtu mwingine. Iyo umuntu yagize icyo ageraho, yatsinze se, yagize intsinzi ageraho, ushobora kumubwira ngo hongera sana. Pongezi, shangilio. Iyo rero ni terme cyangwa se ni ijambo ryiza ushobora gukoresha. Ushobora gukoresha nanone pole iyo umuntu afite ikibazo, cyangwa ugakoresha kinyume ni ikinyuranyo cya pole, aho ushobora kuvuga ngo hongera. Tugiye kureba mu isoko. Abantu bagiye mu isoko, reka twifashishe izina wenda Kayitesi. Kayitesi ni izina ry'ikinyarwanda. Dutangire maze turebe abantu bahuriye mu isoko. Ariko ushobora kuvuga ngo soko ni isoko. Soko mu Kiswahili iyo uvuze ngo soko uba uvuze ngo isoko. Ariko yongeyeho ijambo ni, akajambo ni kagaragaza indangahantu. Ubwo turavuga ngo sokoni ni ukuvuga ngo mu isoko. Ariko nuvuga ngo shule ni ikigo cy'ishuri. Shuleni ni ku ishuri. Mu ishuri noneho darasani, ubwo bishatse kuvuga ko ishuri ari ikishuri nka class. Ni ukuvuga ngo ni darasa. Ariko imbere cyangwa se ndani uzavuga ngo darasani. Twigarukire tuvuge kuri isoko. Sokoni, mu isoko cyangwa se ku isoko. Naenda sokoni.
turebe ikiganiro hano. Kayitesi anamuita Kalisa kaka yake, wote wawili wanafika sokoni. Abangaba Kayitesi na musaza we bageze mu isoko, bagiye kugirana ikiganiro n'abacuruzi cyangwa se n'umucuruzi uwo twakita mu Kiswahili mfanyabiashara. Mfanyabiashara ni ijambo ry'inyunge. Dufite ijambo biashara, ubucuruzi, tukagira kufanya, mfanyabiashara, kuri ibikorwa by'ubucuruzi. Karibu vijana. Vijana ni urubyiruko, abajene, abantu bakiri bato. Karibu vijana. Kalisa na Kayitesi bashobora gusubiza bati hatujambo. Shikamo. Shikamo. Ushize twarabibonye yukoresheje ijambo shikamo urikoresha uri gusuza umuntu mu buryo bwiyubashye. Iyo umwubashye uravuga ngo shikamo. Arasubiza gute? Marahaba. Mfanya biashara, marahaba. Munataka kununua nini? Munataka kununua nini? Bishatse kuvuga iki? Murashaka kugura iki? Munataka kununua nini? Mushaka kugura iki? Ijambo nini. Nini no kuvuga ngo iki. Kununua. Kununua. Kununua ni ukugura. Kuuza, gucuruza, kugurisha, kuuza. Kununua, kugura. Kayitesi, tunataka sukari kilo moja. Tunataka sukari kilo moja. Dushaka isukari ikiro kimwe. Sabuni ya kuogelea na ya kufulia. Kuoga, hano turabona ijambo kuoga. Kuoga ni ukoga. Kuoga ni ukoga, ariko koga igikoresho uri bukoreshe. Sabuni ya kuogelea, isabuni ndi bukoreshe noga yo koga. Na ya kufulia, ya kufulia ni ukuvuga ngo isabuni yo gufura cyangwa se yo gufurisha. Gufura ni kufua, kufulia ni ugufurisha. Ni ukuvuga ngo iyo sabune urayikoresha ufura. Kufulia, imyenda ni yo gufura, nguo za kufua, za kufulia. Okay, sabuni ya kufulia. Mfanyabiashara. Mfanyabiashara, sabuni hii hapa. Sabuni hii hapa. Ngoja nipime sukari. Mwakira isabuni na yombi. Umucuruzi arakira abaguzi na yombi akababwira ati isabuni ngihanga. Isabune cyangwa se sabuni hii hapa. Isabuni nimuyakire ngiye. Ngoja nipime sukari. Nitegereze gato nipime sukari. Ngoja nipime sukari. Ngoja nipime sukari. Tusubiremo. Sukari. Ubungubu umaze kumva amagambo y'ingenzi ushobora gukoresha mu Kiswahili. Ushobora gukoresha ngo sabuni, sabuni. Uyu munsi ntiri gucike witurimenya. Sukari, sukari, sabuni, sukari, kufulia, kuogelea, nandi kuza kugenda uyabona. Kayitesi wari mu isoko na musaza we kaka yake. Kayitesi yeye ni dada yake Kalisa, ni mushiki we. Jumla ni faranga ngapi? Jumla no kuvuga ngo byose hamwe, byose biri kumwe. Jumla ni faranga ngapi? Ni faranga ngapi? Faranga na mafaranga. Ngapi? Angahe. Faranga ngapi? Ushobora kuvuga ngo jumla ni faranga 1000. Byose hamwe na mafaranga 1000. Jumla ni faranga 1000. Ubwo ni umucuruzi wasubije gutyo. Mfanyabiashara Kalisa. Tunataka pia tunataka pia kilo moja ya mchele. Tunataka pia also na none ikindi dushaka. Tunataka pia kilo moja ya mchele. Kilo ni kilo, moja kimwe, mchele ni umuceri. Ariko uyu muceri tuvuga ngaha ni wa muceri ufunze. Iyo utetse bavuga wali. Iyo ufunze
mu mufuka bavuga mpunga. Wali ni umuceri utetse, ariko ufunze ni mpunga. Bivuze ngo mucele ushatse wabikoresha muri rusange kwa ngo mucele, ariko niryo jambo rikunze gukoreshwa. Hari umuceri ufunze, hari utetse, ariwo tumenyereye kwita wali, ariko barakabyoroshya kenshi bakavuga ngo mucele. Moja ya kalanga ni ukuvuga ngo kalanga ni ukuvuga ubunyobwa, vitunguu 10 na viberiti 2. Vitunguu ijambo nk'uko twabibonye ubushize ryose rifite ahari inyajwi zikurikiranye. Nk'ahangaha vitunguu turavuga ngo vitunguu ni ukuvuga ngo ziriya u ebyiri zirakurikiranye, turavuga ngo vitunguu 10 na viberiti 2. Mfanya biashara, kilo moja ya mchele ni faranga 500, kalanga ni faranga 700, viberiti 2 ni faranga 40. Kwa jumla ni faranga 1240. 1240. Tugende gake gake. Ikiro kimwe cy'umuceri ni amafaranga 500. Ubunyobwa kalanga ni faranga 700, faranga 700. Viberiti 2 ni faranga 40. Ibibiriti 2 viberiti, ubwo niba ari kimwe turavuga kiberiti 2 ni faranga 40. Kwa jumla ni faranga 1240. Ibibiriti 2 ni amafaranga ya 40, byose hamwe ugasanga ari amafaranga kwa jumla na amafaranga 1240. 1240. Turagaruka nyuma yako kananga. Turi kumwe rero. Kalisa arakomeza, mbona unauza kwa bei gali? Punguza faranga 100 kwa kalanga. Nabona uhenda cyane, gabanya amafaranga 100 ku bunyobwa. Mfanya biashara, sasa wewe kijana nikuhurumie, halafu nipate hasara? Ese umugabanyirize hanyuma ngwe mu gihombo, mpombe kupata hasara, halafu nipate hasara maze mpombe? Kalisa, basi mimi nakwenda, nimeshindwa na bei yako. Ewe reka ngende, ndumva ibiciro byawe birananiye. Kaitesi, nataka kurudi nyumbani. Ati reka ngende, ibiciro byawe birananiye. Ahita abwira Kayitesi ati ndashaka kwisubirira mu rugo. Kayitesi, nataka kurudi nyumbani. Ndashaka gusubira mu rugo. Nataka kurudi nyumbani. Yuvuze ngo nataka kurudi nyumbani, biba bishatse kuvuga ngo ndashaka gusubira mu rugo. Nataka no gushaka, kurudi no gusubira. Ndashaka, kurudi, gusubira. Return. Nataka kurudi nyumbani, niko yamubwiye. Mfanya biashara, haya vijana, njoni mukachukue bila wasiwasi. Ati nimwakire nta kibazo, nimwakire. Haya vijana, njoni mukachukue bila wasiwasi. Chukua faranga hizi, asante bwana, kwa heri. Chukua faranga hizi, asante sana, asante bwana,
kwaheri, atakira amafaranga ngaya. Asante vijana, karibu tena, karibu tena. Hano turahabona msamiati. Yuvuze ngo ngoja, subiri kidogo, utegereje gato, ihangane gato. Ngoja, muribuka? Ngoja nipime sukari, ngoja nipime sukari. Msamiati, new words. Subiramo, msamiati, subiri kidogo. Jumla, vitu vingi pamoja, vitu vingi pamoja. Ibintu byinshi biri kumwe bavuga ngo jumla. Reja ni ikinyuranyo. Iyo ushatse kuvuga ibintu icyarimwe uvuga jumla. Reja ni kamwe. Reja. Mfano, tunauza kwa jumla, siyo reja au kimoja. Reja ni kamwe cyangwa se kimoja. Tunauza kwa jumla, tugurisha, ducuruza icyarimwe toto. Ntabwo tugurisha kamwe. Reja. Subiramo, reja cyangwa se kimoja. Bei ni ukuvuga ngo kiasi cha fedha kwa kununua vitu. Kiasi cha fedha kwa kununua vitu. Bei ni ukuvuga igiciro. Bei ghali. Ikinyuranyo ni bei ndogo. Bei kubwa cyangwa se kwa fedha nyingi. Bei kubwa kwa fedha nyingi. Igiciro gihanitse ubwo ni bei kubwa cyangwa se bei ghali. Ikinyuranyo kinyume, opposite, bei ndogo. Hasara ni hali ya kupata fedha kidogo kuliko zile ulizonunua kitu. Nuguhomba, nukugwa mu gihombo. Hasara ni igihombo. Nakagaruka ubutaha tuzabona andi magambo meza yongera kuri musamiati. Uyu munsi twize musamiati cyangwa se inyunguramagambo. Ciao, nakagaruka.